Welcome to the Light Codes of the Day series. Today's update is all about the Phoenix Light embodiment. This one offers complete Phoenix integration so that you can feel renewed, empowered, and radiant. Enjoy. Tarawak tanana tae te kirip aj malak epip taham. Unurua kahataik, filenelia naha, kuruak tanatat aikilelia la, shuarak tan e filik, pipe ek talahanaik, ek taik ajnak alahatai te kiriananai. Muak tanahajai ki tiliana, uak tiliana ka erehipi, muak pam jarak am ahap taktait ilikiata.